Отправляйте деньги своим родным и близким в Узбекистан через приложение DC Wallet на карты Uzcard без комиссии. Sonra MX şutku. Kamtar janjal şut, lekin o so'rani futboli burdim. Ha, şut, burida boshdan şut. Diga vizifdan paxtada yo'q. Che, obi navmi? Obney. Energetik. Nomash Marco Polo. Ne siyoma bu kampanya. Ha. Ama o energetik vardı. Ha. Nasıl zor? Zor desa? Ha, onto madorat xush meshat. Mondushdagi bo'y meshi. Xuriyagan energiya meshadi. Ha. Gap nes, mehram. Zor. Go'shkun? Ha. Banazki 8 marka. Ha, ba'de diyoruz işte. Ha. Devshkat ve sepadak mi kuni? Devshkan mi? Ha. Pechka. Pechka? Ha. Devshkat mi pechka? Ha. Chua? Jak suxta murad amor. Oy gap. Ganda to ganda. Tu sepadak mi devshkatda? Man devshkan be. Ha. Bronzlet badal kim kuni? Bronzlet? Bronzlet ayku tirnemek üzere. Ama ne bronzlet ha? Ha. Sebe? Çünkü ve zanam kofta kaçtas? Pistolet keti. Ha. Gap, idея zorla ki. Транспортная компания Amonat Cargo доставит вашу посылку из Москвы во все регионы Таджикистана быстро и по самой низкой цене. Отправляйте ваши посылки, не выходя из дома. Вывоз груза бесплатный. Мой выбор Amonat Logistics.